Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyrichaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa. Amasua Mayulla Majeria Matagaltanchipa Ujankichkan Ojlegona Pelegona Kaina Tariki Chay Karamchkanchi Kerimarinenchik Nishan programa Ganchikwan Konan Chunka Hanchis Nio diciembre Killa Rico Ojlegona Pelegona Tarikudescanchi Chunka Hanchis Nio diciembre Killa Piña Oranchik paso 8:07 de la noche Alguien yapi Riki Kamskanchi Vasilekim Lactachelekim Antaitanjikpa Sutempe Punta Jalari Pejariki Rima kuikullani mawqichalakuna panichalaykuna chayna harikia willakuyman ñariki yaykullasunchik. A ver más rimari wawqillaykuna panichalaykuna. Kay sasachakuytaq riki pasakurun wawqillaykuna pallaykuna kay Espinar Cuscolawpi huk cisterna chay combustible apaq cisternas ruparikurum riku wawqillaykuna pallaykuna hinaspa tuqyarunraq choferninsi riki aymishay puytikuruptillan riki ayqirusqa hinaspa mana riki payqa ima sasachakuypipas tarikullan solamente chay cargallan chay cisternanta perderon porque cisterna ruparon paqwaychata kay futuqawasqanchikman hina Redangonapas cancho total llanos jaricorrer un fierro llaña chacallaña mientras chofer niñata antes hay gerullas jarico con pan y chale icona hecha accidente pasa coron kay josjo lao pipa so con pan y chale icona chaya tarico accidente kay kayara Víctor Fajardo Nisqanpipas kaqayri kay poca camioneta wikatakurusqa incluso ankallarusqaraq y kaypi riki karun kirisqakuna wawqillaykuna pallaykuna según willakusqankuman hina ninrikaw nishutas riki kay puka carro corrichallachkasqa rikaw y chaynapi kay accidenteqa pasakurullan como correra hinaptin riki wawqillaykuna panchallaykuna mana riki chay carrullanta hark'aykuyta atirqachu hinaspan riki pawakuykurqa riki ñampa ukun lawninman chaynapi kay accidente pasakururqa mana wañuykanchu solamente kirisqallarika wawqillaykuna panchallaykuna kay sector Hullpa Urqu nisqanpim chay pasakurullasqa chayñataq huk accidente kay Wanta lawpipas kay carretera Wanta Ayacucho chaqayrika wawqillaykuna pallaykuna carro riki ñanmanta lluqsiruspa puytikurullasqa antes mana haqataqa ripurunchik no hina ñanmanta chay llaman riki chay waqtallanman riki puytikururqa wawqillaykuna panillaykuna chaysi riki wakiq transportista seguramente rutero riki wawqillaykuna rutero hina Wantaman aripan yaq kutitikramun riki pay chay accidenteta ruwakurun naspa riki nin
de que chay riqma 5 o sea transportistas nisunchik paykuna riki yana paykullasqaku incluso carrontapas chutaruspanku ñanman churaykullaraq haku chay pasakurunqay Huantalawpipas wawqillaykuna panichallaykuna kaypi allinmi yanapanakuykunku riki wakiqkunaqa awsillanakunku wakiqkunaqa pasakunku taqsa nin qhawarispa riki pasakunku más bien riki kaypi kirisqalla paykunapas tarikullanku mana riki wañukuy imapas qasachakuy kanchu kay accidentepi riki wawqichallay panichallay. Kay willakuyñataq Huancayumanta chayamun riki wawqichalay panichallay Huancayupi riki huk wiraqucha hina llamkapakuq obrero ninchik riki pay chay buzonman riki yaykurullasqa chay buzonpi riki mana wayra kanchu riki kay oxígeno nisqan y manataq chay implementación kantaqchu riki oxígeno o sea externo o qhipikuykuspa o mallaqakuykuspa chayman yaykunanpaq chaysi riki chay tuqupi chay uchkupi mana kay oxígeno samatyanapaq kaptin wañukullanman kasqa riki wawqillaykuna panichallaykuna payqa hina llamkananta rurallachkarqa justamente chay zonapi chay wayra tukurusqa riki hina trabajun chay ayka timpuñay llamkapakuq riki chayna tuqukunaman yaykuspa riki chay buzón de agua ninchikmi o buzón de desagüe ninchik chaypi riki wawqichalay panichallay paymi riki kasqa Ángel Taypi Quispe kimsa chunka pichqa watayuq mama jovenchallaraq riki jovenchallaraq pay riki natural de Huancavelica Huancavilicano riki Huancavilicano wawqillaykuna palaykuna wañukullan riki chay tojo ocopi chay pozo artesanal ninqa chaypi riki chay pasakurun wawqillaykuna panchallaykuna chay pozo artesanal chay tojopi mana chay desagüecho desagüe tinatan wawachkasqanchik mana desagüecho sino tojo chay pozo artesanal wawqillaykuna pallaykuna yaqa buzón chay desagüe nataqa makachkan tapachayuqraq tapachayuqraq ari kayna tuqukunata yaykuqkuna nin wawqillaykuna pallaykuna manas llapan tuqukunachu samatyanapaq allin kan machaykuna tuqukuna riki chaysi yachaqa imata ruran ninachata pigachin fosforochata pigachaykachin ninaspan chaywan yayku sichum chay nina wañurunqa manas yaykunaykichu porque chaypi kachkan huk nisunchik huk elementos ninqa huk elementos huk rikchaq gases chayna ninku riki incluso dióxido de kachkanmanmi chaypi ninku riki incluso chaymi chay tuqyaykuqkunaqa siempre achkichata pigachinku riki pero kay ninachatay manay kay pilawanchu riki ni bateriawanchu sichum chay wañurunqa hinaptinqa kachkan chaypi riki pisi wayra wakiqñataqmi ukuchachakunata chaypi uywanku chay tuqupi incluso ukuchacha rikuriykamtinqa ukuchachata o rata rikuriykamtinqa mikuychatapas qarankus imaynanpi paykunas yachan chay tuqupi wayra mana wayra kasqanta y chaynallataq chay allpa wichisqan mana wichisqantapas entonces sichum chay ukuchakuna ayqinqa maylawman ayqin chaylawman ayqinayki chay ukuchakunawan kuska ninku hinaptin chaynapi mana wañurunkichu riki iskapaykamunqa chay ñitirunkiman riki haykaqtaq uyarinchik minapim chay uchkupi tojopi wichikuykun rumikun ñitiron chaypi minerokunata nispa
Entonces, wakanataqmi luruchata wiwasqa, luruchata jaulachanpa apanku pisquchakunata, chay qillqiruchakunata chay apanku mikuchispanku hinatis chay wañurunqa hinaptinqa significa que hay otro tipo de gas. Y si chom jalicha kanja hinaptinqa bueno, normal pues normal chay. Bueno, chaykun chay secreto chakuna rico wawqillakunapa tujuy yaykuqpaq. Bueno, kay wiraqucha como ya yachan chay trabajo kasqanta chay tujukunata riki yaykun kay desagüe nisqankunamanpas o kayna pusukunamanpas imakunamanpas. Y bueno, pues ya manaña riki payqa tupunñachu riki manaña riki qhawarinñachu chaytaqa chaynapi kay sasachakuy riki pasarullan. Imatas ruachkasqa pay taraqyachkasqa ninrika chay tujutas taraqyachkasqa. Imapaqa porque a veces chay tuju rurasqanku raqraspan ama wichaykunanpaq taraqyaykutikiqa hurmallarunqa hinaspapas mana hachakunaq yaykunqañachu rika. Taraqyankutaq riki chay tujukunata imapaq chayna ama allpa riki wichinanpaq rika, allpa wichichkaspa hunqaytapas riki wichikuykunman riki mas hinaspaqa chay tuju chay pusuta riki taparunmanpas rika. Entonces chaymanta riki ruranku wakaqninqa manataqma chay taraqyankuchu hina librichallataqma. Pero kaypiqa ya hurmalchata ruwasunchik nispa riki chay taraqyachkarqa y chaypi chay mana wayra katikunqaytaqa desmayar seguramente chay ukupi kachkan gases rika, gases huk clase gaskuna mana kay wayrachu rika. Chay huknin gaskunaqa llasan maschatas kay wayramantaq ninkuraq rika. Entonces chaykuna karqa sutilla uman nanarqa sutilla mana atirqachu samatyayta pero pay pinsarqa seguramente kay trabajasqaypi seguramente pisiparuni nispa pinsaymarqa hinaspa riki chaypi chay hinalli hikutakusqanpi wañu kullanman kasqa riki wawqillakunapa yaykuna. Kay pasakurusqa kay distrito de Huancán, provincia Huancayo, incluso avenida Pipsa, avenida Yoram kasqa kay wasikuna seguramente cercanpi kachkan calle rika. Avenida 31 Octubre y los Incas ningora chaypi riki chay trabajokunata rurallachkanmanku karqa chay huchas o pozos riki hayka ukuyuqsi kanman kasqa 9 a 14 metros, 9 y 14 metros mama. Entonces 9 metros haykata kimsa piso hinarika, 14 ñataq pichqa piso hinarika, pichqa piso wasi chayna altusqa. Bien, wawqillaykuna pallaykuna hinaspataq riki como sapallanlla chaypi llamkachkarqa mana riki pipas ladunpichu karqa ahí mismo chay desmayasqanta yachaspaq pawaspanku hurqumumanku karqa hinaspaq salvarunmankuraqpis karqa como sapalla llamkachkarqa normal chiki llamkachka nispa seguramente chaypi kaqkunapas riki mana cuidanakurqakuchu chaymantaña riki may chay llamkachkanchu avanzachkanchu haykuti ya wañusqaña riki rimari wawqillaykuna pallaykuna kaypi mas rimari chayñataq chaynallataq kay Ayacuchuman riki kay tayta violinista Geri, inquilino de Palacio, porque manan paytaqa ñuqanchik nombrarqanchikchu presidente ninanchikpaq, ya manan paytaqa nombrarqanchikchu, manam elegirqanchikchu, ya paytaqa congresom churaykun wawqillaykuna pallaykuna, chaymi mana ñuqaqni nichu con presidente de la república nispaq, porque presidente de la república taqa ñuqanchikmi votowan akllanchik imayna llaqtanchikkunapi akllanchik chaynata kay Geriqa kunanqa como encargado hinallam wawqillaykuna pallaykuna encargado manam presidente de la repúblicachu, ya natin payriki kay kunan punchaw chaykamurqa qayna punchawmanta ña
publicarqakuña chayramunqa nispanku incluso prepararqaku movilización incluso kaypi rika hasta Vilacuypas kayka wañurqa kay Huamangapi chunka riki achka baleasqakuna karqa incluso chay ukupi kachkan huk vinchino llaqtamasinchik wawqillaykunapallaykuna porque kay programa lluqsimuchkan rika a través de Radio Agricultura Vinchos pay miki chay sañudo riki kay Culluanqa llaqtayuq rika Culluanqa llaqtayuq Culluanqa warma paypas chay huknin wañukuqmi kachkan wawqillaykunapallaykuna y justamente chayamurqakunan rika nawan avionwan chay avión presidencial ninku bueno realidad de fuerza aérea para que chay avión nin chaywan chayamurqa natin yapa autoridadkunapas alcaldekunapas chaskin kusikuywan wawqillaykunapallaykuna claro paykunaqa riki pinsachkanku presupuestopi watapaq presupuestopi watapaq ya presupuesto chata riki kay proyectoykupaq wak proyectoykupaq nispa rika imananchu haykananchu chayqa wawqillaykunapallaykuna porque normal wawqillaykunapallaykuna chay presupuesto autokunanta mañakuy rika chaypa sutin chay gestión rika aprovechanki rika lo máximo wawqillaykunapallaykuna pero karqataq protesta wawqillaykuna manacha kay achkachu pero siempre kachkarqu grupo protesta ruwaq riki wawqillaykunapallaykuna kay incluso alcalde de diferentes autoridades riki suyarqaku rika gobernador regional alcalde de Huamanga, algunos alcaldes por ejemplo, alcalde de Vinchos, fotonkunapas kachkan, proyectokunata mañakuchkanchik, pero manan pipas maypas rima rirqachu justiciata kay wañuqkunapaq. Cada uno, agua para su molino. Cada uno, son como chupamedias, wawqillaykunapallaykuna asuykurqaku en aspan, koya, cada uno rika gestionenkupi, cada uno gestionenkupi mana wawqillaykunapallaykuna pipas chay justicia nisqanta incluso kay nanchikmanta qallaykuspa kay gobernador regional ninchikmanta qallaykuspa payqa rika chay wañuykuna tiempo a tiempo chay terrukukunan wañurun nispa nirqa rika wawqillaypa chalay entonces chayna riki han aprovechado pues, ¿no? Todas las autoridades wawqillaykunapallaykuna kay qheripa hamusqanta rika yaqa imataq yarqayniyuq atuq hinaña suyakuchkarqaku rika chay tayta qheri chayamunanta kay chayamunchkaptin aprovechashunchik nispa riki bueno qheri chayta atendimunqachu imaynaya llamamos rispa chaskikuylaq wawqillaykuna más importante es atención chayna ruspañataq pasarqa llaqtanta porque kay qheri es ayakuchano wawqillaykunapallaykuna willkaña ya Limapi hisp'ikña pero ayllun coracoreño abuelon coracoreño abuelon tayta maman Limaman ripukurqa anchay tayta mamanmanta pajarimuqña limeño kay qheri wawqillaykunapallaykuna haykaqta yacharqankichik kay ayakuchano kasqanta kay actual violinista kay Boluarte era apurimeña kay qheriñataq coracoreña ojalá yarika chay yanqa chay presupuestuta chay congresoman hapichinantaqa llaqtallantapas atendiykamullanman riki kay qheri rika chay kaypi autoridadkunata atenderuspa pasarqa coracorata abuelonkuna qhawaq abuelonkunapa wasin qhawa chay fotokunata tomanakunanpaq rika policía militarkuna cuidasqa y chaynataq periodistankunapa riki qatikachakun kay fotokunata riki qhurimunku rika aspaninqa aymi awluypa wasin nisparaq wawqillaykunapallaykuna
incluso yaykos jarika al hospital de Cora Cora y chayta jarika parte de su principal agenda rika llaqtayta risaq chay hospital jarikapas allin micha hospital tapas allinta ruwaykachi kaypi autoridad kachkaspaña rika wawqillaykuna pallaykuna chaymantaña riki chay hospitalta yaykuruspañas awilunpa wasinman risqa riki hinaspa chay awilunpa wasinpa rika mistiniqmi kay qhiriqa rika entonces chay balcón niyuqraq kasqa wasin rika hatusniyuq nisunchik hatus segundo pisoyuq ya chaymantas qhawarimospan llaqtarwantapas rimakacharrinraq pero ichaqa nichkarqanchik kay protesta karqa kay Huamangapi asriki siempre protestarqaku pero pim ichaqa protestaron allinta kay clima kay naturaleza wawqillaykuna pallaykuna ay naturaleza kay clima mesaqa protestaykun chiqaptapuni imaynanpi chayta nichkanchik qayrika kunanqamallapas parachaykamuchik achuqachaykamullachkan puyu junta kaykama kay helicópteropi rika kay base naman imashuti aeropuertoman chayamurqa chaypita kachkan cuartel waqtallanpi base cuartel de Cabitos rika entonces chaymanta pasarqa kurakurata chay helicóptero kutimunanpaqa kay naturaleza allinta protestata ruwaykullan hinaptin manaña kutimurqañachu pasakurqa ikamanña wawqillaykuna pallaykuna ya está Pisco nisqama claro Pisco kachka ikaman pertenecen wawqillaykuna pallaykuna Piscomanñas pasakusqa manaña kutimusqañachu wakiqa suyachkarqaku rika kutimunanta chaypi masta aprovechachaykunankuta rika agendankunata cumplinanpaq ya Piscoman muyurachin naturaleza allinta riki chay yanapaykullanchik allintaqcha riki hamurqapas kay chiki chay llapa wañuqkunapa wiqin rika presidente interino inquilino Palacio chayamusqanta rika wawqillaykuna pallaykuna chay wiqi wichirimun rika tinqa kay tumpata parakachaykamunma ten puyu juntaykamun puyupiqa manam helicóptero avión purinchu porque pantaruspas chay puyu ukupi purichkaspa chuka imarunman urquman nin rika chay chukarunanmanta mejor mana purinchu chaykunaqa riki purin altullantam utaqmi riki kay libricha kaptillan mana puyupiqa chaymi puyu kan hinaptinqa Limamanta avionpas manam chayamunchu pawakachasqallanmantam kutikun mana tiyayta atispa chaykunapas pasakunmi wawqillaykuna panchalyaykuna hayk'ata chay willakuy mana chay puyu kaptinmi mana avión tiyamunchu kutirikunsi nispakunapas willakunchik rika entonces chaynapi chay helicóptero Piscoman pasakusqa Coracoramantaqa ya chaymantaqa bueno Limamanña rika Pisco kachkan riki aeropuerto internacional chayman riki apamuy chay avionetata chay avioneta Pisco Nazca chay avioneta mandaykunmanku karqa rika bueno fuerza aérea riki avionta riki mandamun Piscokama chay Piscomanta riki kutikun Limaman Palacioman rika kay tarnilawman siriki kay Universidad Nacional San Cristóbal Huamanga ukupi chayanta hukunawan karqa riki actividades kaypi tukuruspañam rinman karqa Coracorapitaq chiki hora riki ganachkarqa ahí mismo pasarqaku rika chaynataqma chay protocolo rika protocolo paykunaqa ya wanman kutirimuspa kaypi riki muyukachananraq karqa mana chay 9 de diciembrepi chayamusqanta riki ahí está yanqa suyanku porque karqaraq achka actividades riki wawqillaykuna pallaykuna yanqa suyanku kay violinistata está helicóptero de Fuerza Aérea del Perú chaymi waka sutilla color nimpas verdenej bien wawqillaykuna pallaykuna ya Limapinchik kunanqa riki tiyaykullachik allinchu mana kutimurqachu kay Huamangapiqa nuyurunman karqa rika mestizo limeñoñami criollo hinañam rikurikuru
Palataja nanñachurikao. Entonces seguramente sur lado con amampas igual puyo carja chay con jawaris para que ripuchakor jaña rikao man actividad ninguna ta cumplen churiki o con pan y chale con más rimari o con palegona más rimari chatariki kai Huamangaman tarimas paja kai municipalidad provincial Huamangaman hasta rima chay kusunchi. Yapa transportista konam denuncia kuchkanku awqillaykuna pallaykuna kay punchawkuna piskachkan llumpay operativos imaynampi aynamiki kay wata tokoypi qariki kanastankupaq navidaninkupaq chay llapa inspector llapa policiantin convenium yaykuykospa porque chay policiakunapas chay nisonchu carrota a depositaron coricao policía mikiana panchaipe tenga iman pasa con siempre cobran coricao che carrota chay chofer ningman dueño man cotega chinampa y chay ta parte chantam con policía man policía gratis chogay chay pillam capaco operativo trabajaron seguramente chay hoknim paso temperi que chay servicio loxemo mapas fácil prueba ella mapas kan operativo con captain ya municipio picha o comiegos que o punkum pip chimpam pica tiaiko policía yaikunja hasta sector caja o abastecimiento chay chay mandan con gente yupas pa loxemonja entonces chayraiko kai operativo tarika navidad ningún pa año nuevo pa chocolatadanko paq kanastanko paqriki kay operativos tarwachkanko ñaninchik ñawawqillaykuna pallaykuna chayqa prohibido kunan timpoqa está prohibido esos operativos mana municipalidadkuna apanmanchu carroykita depositoman motoykita pero kay Huamangapiqa motokunatas apachkanko okay, parque me yayko huk rato o quizá municipio mams gestionachak o banco mams huk rato que banco cobrachak aykamos banco pasaykon lluqsimunaykipaqa kanñachu motoyki kanñachu carroyki porque chay taxistakunapas sayataq sayachkina pero policiami ahí mismo avanza nichkari huk rato sayachaykutinpis entonces ya nichkanchiña está prohibido awqillaykuna pallaykuna manas ni ordenanza municipal ni ordenanza regional pas manas balinchu awqillaykuna pallaykuna mana chay depósito municipal kunaman apay balinchu mana kay Huamangapi pipas chayta respetachishkanchu pitaq nin chayta tribunal constitucional awqillaykuna pallaykuna kaytaqa rimarqanchiñam chay kay wata hallaripiraq hinchawpi watapipas hukta repetirqanchik kunanpas repetichkanchik huktawan así que estos operativos está fuera de la ley, esos son ilegales awqillaykuna pallaykuna anquiña fiscal llegado fiscal pas manami que bueno operativo vamos un engacho sino kanan mi motivo imaraykutaq operativo kachkan orden de juez imaraykutaq entonces operativo kuna así que señores transportistas es ilegal aunque bueno operativo me que acostumbrado a puntamanta siempre operativo kan ya emanan que ma wichis con operativo mangricao inaspa nichkani que kaipe incluso wakik transportista kuna paga papel ninkachkan completo chayta ninche documento sin regla rikao y mata chay documento kuna ñarik sinchigña primero chay chofer parikao su brevete chaynallata carro parikao tarjeta propiedad básico chay chofer para su brevete más su DNI cito DNI chaymantaqa chay carro allin kasqan mana allin kasqan tarjeta de o revisión técnica chaymantaqa
kay autorización kay taxi kaspaja, combi kaspaja, kanariki tarjeta circulación particular para manam cancho chay circulación solamente kay servicio público nisqallampa, ¿ya? Entonces chay necesario digamos su tarjeta circulación. Wow. Chaynallataq a ver imaraqtaq a veces accidente kuna troachkanku na tenga chay accidente pillana pachikunanpaq riki kan SOAT, seguro obligatorio de accidente de tránsito, nada más. Imaraqtaq huk documento awqillaykuna pallayman. Sichum tarnayki kanña revisión técnica yki kanña na tenga manañam chay policíakuna hawachkananchu a ver imantaq faltachkan ruidanchu faltachkan achkinchu faltachkan mana chaykuna por algo tiene revisión técnica, pues revisión técnica pasan arika a menos que chay revisión técnica pagaros pa falso jorgora eso se jariki mana allinchu kay wamangapi kachkanña chay revisión técnica riwa awqillaykuna pallaykuna puntataqa mana karqachu Huancayuraq rina kaq Limaraq rina kaq kunan kay wamangallapi achaqa muyurinaman rinapi kachkan revisión técnica waruraq wawqillaykuna pallaykuna. Pero niskansa hasta papel completo kachkatinpas yarqaymanta kakuchkanku niki kay llapa inspector hinaspariki imachatapas tarichkanku chaypa sutin excusas yanqakunawansi apachkanku kay depósito nisqanman wawqillaykuna pallaykuna seguramente el depósito municipal, ¿no? Pero ya ninchikña eso es prohibido, eso es ilegal. Ya chaytaqa ninchikña, chaqa nichkani yapatawan señor transportista, quizás ham uyarichkanka kay programanchikta. Tribunal Constitucional mi chayta nin. Limapi waqaq municipiokunataqa notificaykunkuñam. Pero chay ley qarika a nivel nacional no manam Limallapaqchu. Y seguramente kan ordenanza municipal chaywan ariki paykuna sayapakunku rikao, así que carruykita apanqa hinaptinqa chay policíapa sotenta chay inspectorpa sotenta anotaruy denintawan anotayta atispaqa allinmi, pero lo más importante su sutin wawqillaykuna pallaykuna hinaspa denunciar wawqillaykuna pallaykuna ante fiscalía, ante autoridades competentes, porque está prohibido, ese es ilegal wawqillaykuna pallaykuna. Como yarqaymanta kakuchkanku kay Navidad ninkupa chay watan kay fichakuna ruranku. Natin como documento completo natenqa manaña imayna qullqita jorjoruyta atinñachu manaña ni atintaqchu rikao este señor colaboranaykimiki a su voluntad pues nispa mana ni atinchu naspan yanqakunawan apachkanku depositoman chaynapi chay qullqita paganankupaq y chay qullqita aypunakunankupaq rikao como propina para su Navidad, para su Año Nuevo wawqillaykuna pallaykuna. Entonces kaykunata denunciananchik kay programapi wawqillaykuna pallaykuna yachachkaspaqa. Mas rimari wawqichallaypani challay mas rimari chaynallataq paro mineros kachkan kay Limapi kay Panamericana sur nisqanta harkay kullanku kaqay hasta ruedakunatapas kañachaykullasqakuraq. Kayta ruachkanku kay mineros artesanales ankiñani kamunkuña reinfo wataman 2026 wata tukuykamam chay ampliaykunku chaytaq ñam autorizaramunkuña. Pero wawqillaykuna pallaykuna hinallama kachkan. Hinallama kachkan. Y kunanqa manaña riki kay mama Boluarte hinañachu kay Jere rikao Boluarte meso kay paro ruwaqkunataqa ahí mismo policía militar ta mandaykun rikao kunan kay Jeriqa mana chayta ruwachkanchu hinate riki anichkanku mana chay mano dura bala cárcel nispa mana ninchu
Boluarte hinacho rico aujilekuna palaykuna. Incluso chay rimakkuna porque Boluarte Palacio Petiatenka Tangak ninkunapas kachkaqtaqmi runakuna especialista tukuqkuna paykuna prensaman lluqsispa o a través de redes sociales o kay videotapas grabaykuspan publicaykaramujku mano dura mama balearte nispa kunanqa may wawqillaykuna palaykuna rimarinkuchu imatapas. Chaynam runa comodín wawqillaykuna comodín. Mas rimari wawqicharaypanchalay chayñataq kay surlaumanta rimaspaq moquegua riki fronterapiña taknallaña qarkawachkan chaymantaq Chileña rikaw. Chay moqueguapis iskay policiakunata wawqillaykuna palaykuna watucharullanku acusados de concusión mallay mama. Aynaña kay policiakunapas wawqillaykuna palaykuna chayta ruranku rikaw, el famoso concusión. Imataq chay concusión wawqillaykuna palaykuna porque hukmi chay colusión rikaw. Kay concusión kay según derecho penal wawqillaykuna palaykuna delito huk funcionario servidor público como policía parece huk funcionario un servidor público que como pairi que policía enas pairi que ni cono ya señor yo soy autoridad así que kaita ruanayku acta ruanayki ya tienes que darme tu platita o tienes que pagar chay concusión ya similar a extorsión chaytaja ninchi pero extorsión tañatagme es igual que concusión y extorsión. Ima pinchay diferencia entre concusión y extorsión. Extorsionanka huk runaya, huk delincuente, huk asaltante. Mientras concusión tañatagruran un servidor público o funcionario. Pipas, que ya está mañaconja o imatapas a cambio, pues, ¿no? A cambio. Que imatapas mañacon comica, incluso favores sexuales, ninco hasta llegan a tapas. Cualquier beneficio, pues, ¿no? Para el servidor público. Entonces, chay concusión, o tajriki chay pa casi igual que sobor no ñatagmi kikikimanta junker ya chay topan casi son similares pero diferencian sobor no imatag kikikimanta junker api papay niño chaka kaita propinas ay kari kai yana paroya nis pare kikikimanta haywanki anchay pañatan supin sobor no rikao. Concusión, ya ganiscani kikin autoridad mañazón que chay mericao. Bueno, depende de cómo lo interpretan ricao si chomo autoridad nega coronga manam kikin mantan jugar gaga. Concusión cachcas papas soborno manticara coron ricao. Soborno cachcas papas concusión manticara coron mantacao. Depende de la interpretación, porque ningari que chay julge hokni manam kikin me mañawarja mañawaptin miñoga joro kanni jamko sobornachkas kankim nispaniko tingo pas jeveron ricao. Bueno, pero chay entendieron que palaykuna significado con ricao que también entendían que termino changonata. Entonces chay huera kuchagonari que como policía canco nos pa mañar jako ricao en flagrancia iska y policía conara. Peconan paikonas suboficiales segunda Jefferson Cruz León, 28 añitos, mama. Yuliño Yucra Mamani, 29 añitos, paikona pertenece a la división regional de inteligencia de Moquegua, mama, investigador magra, digamos. Inteligencia investigador ni namik área de investigación. Paikona que investigas panrique Julieta maña corja coricao. Incluso chay penin warmallata ricao Julieta 17 añitos.
chay watachayuqlla ariki chaypi kachkarqa involucrado, porque según denuncia kay suboficialkunas manchachisqaku riki kay warmata chunka qanchis watata manaraq mayor edaraqchu, es menor de edad. Payta riki manchachisqaku riki warma, chay venta ilegal de telefonía, chay riki es igual que este delito de posesión ilegal de sustancias ilícitas. Delito chayqa kay warma seguramente chay chip tariki rantikurqa claro. Trabajo ya tariki pima mayma es libre pues wawqiykuna peleykuna yanqam chay delito taramunku pero natata riki tikramunku. Chay callepe rantikuqkunamanta rantinku chay chiptena chaymi chay delincuente riki chay huk chipkunawan riki hayakunku kaynanku waknanku extorsionanku nis chay cuentowanmi hinaspanmi chay chiqaptapuni chay empresa riki nikurun señor kay kachkan chipkuna chayta riki hamunki kay empresanchik riki como kachkan riki tawa empresas de telefonía móvil. Entonces paykuna riki mirayta munachkan rikaw mirayta más achka cliente kaspa más achka qulqiw nispa riki paykuna chayllapa chip yanqa kananta aypumuychik y propinachayki kan payqa riki simplemente un trabajador pues wawqiykuna palaykuna imanasqataq mana chay empresatachu chay sancionanku multanku maymantataq chay chipta mayqin compañía de teléfono nisqan kaptinpas kikillankumanta señor chipta rantikos así que señor de telefonía rantikamay tanto chip para revender arika chaypas kanmi número kunata chay rantikunku achkata rantiramunku rik docenampi pero chayqa beneficio kunaya inaspa empresa corporaciones kankunaman docenampi rikaw por ejemplo municipio rantikun marika 20, 30 chips contrataykurunmi es un negocio pues para la empresa chaykunapas kanmi por empresata ruraykunki rikaw ima sutiyuqtapas gerentekunaman chay llamkaqnikukunaman rika kay celularwanmi lliw comunicanakusunchik nispa rikaw también hay esos casos kanmi wawqiykuna palaykuna pero yanqa kay warmakunataqa kay kangallupipas hayninpa pasaq killapichu hapiramusqaku chip aypuchakuchkaqta ima uchayuq paykunaqa a veces liykunaya yanqa upa wawqiykuna palaykuna upa cierto taya estudiante kapti achichiwarqaku rikaw echa la ley echa la trampa nispa rikaw profesores de derecho echa la ley echa la trampa ahí está la trampa pues ley tarwaykunki huk quintowan hukpaq chaytami kay congreso ruachkan rikaw enaspa rikaw protegenakunankupaq leykunata ruraykunku enaspaqa chaywanqa beneficiaykuntaq chay chihap delincuentekunatapas inaspaqa paykunapas delincuente kuskaña rikurkurunku rikaw delincuentes funcionarios y delincuentes pues no porque mana llaqta delincuentes wanchu porque iskayninpis llaqtata waqachin rikaw huknin de frenteta autoridad tukuspan hukninñataq riki kayna pakan riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chay warmata rikaw chaynata rikaw chay venta ilegal de chips de telefonía tam ruachkanki paganaykim 300 soles tienes que pagar 300 soles si no ya sabes warma nispa rikaw wawqillaykuna qullqita mañasqaku kay warmamanta warmapas uktaqchu chay chipta chipta aypukamuchkasaq nispa pukllaspa utaq ima niswantaq yanqapas yanqa ukchay aypukuchkarqa no pues es un trabajito también es un trabajito chay qhawarin propinachata ganachakuykusaq chipta aypukuykuspa nispa chay ruaspa rikaw
Pero kay ley yariko awqillaykuna panillaykuna llaqta waqachiq y kay autoridadkunapas chay partita mana sumaqtachu qawarinku. Chay hatun delincuentekunataqa mana ni imatapas rurankuchu, chay hatun empresakunataqa mana imatapas rurankuchu. Pitam waqachichkankuqa, pitam kayna sacrificachkanku llaqta runata, como kay warmata hina wawqillaykuna panillaykuna. Así que kay leyninchikuna allichana rikaw, allichana wawqillaykuna panchallaykuna. Incluso kay warma rika imaynanpim kay iskay policía watucharon warma rika denunciakurusqa rika ayta qayamuasqanku qayarqakuraq rika ayta llamadas y mensajes. Esos son los elementos de convicción ninko, esos son causales, pues, ¿no? O pruebas ninche ugrima. Chay tariki kay Ministerio Público ma entregaykunku ya fiscal con ariki intervenikamunku riko awqillaykuna panillaykuna tinchay iskay policíakuna tariki watucharullanku a través de la Dirección de Corrupción de Funcionarios. Ojalá kay wiraquchakuna tamaño lluqsiqurqunmankuñachu ukupini kidanmanku kunan kachaykamunqakutaqa yariko awqillaykuna panillaykuna claro kunan chay noticia puyachkanchik aperunkum nispa rikaw policía kunata penqayman churaqta rikaw pero mana yachanchikchu pajarin minchis kay kimsa killamanta juez fiscal chay mata chay 300 soles chaqa no pasa nada, eso no es delito ya, nada daña ya prisión suspendida no ya chaynato ruwanakunqaku rikaw mas rimari wawqillaykuna panillaykuna mas rimari chaynallataq Limapi ña kachkanchik riki fin de año wawqillaykuna panillaykuna wata tukupaypiña principalmente riki warmakuna preocupasqa kachkanku chay ociosonkuna rikaw mana aprobay atiqkuna mana estudiay atiqkuna rikaw chay pandilleronkuna rikaw porque chay pandillerokuna riki chaypi yanqapi porinku watantin mana estudiankuchu naspaqa riki halachikuchkankuña rikaw. Entonces kay Limapi kay Villa María Triunfo nisqanpi chay dos estudiantes iskay estudiantilla mana achkasochu de quinto año de educación secundaria del Colegio República del Ecuador. Mallay mama, colegio chay suteora kasqa República del Ecuador. Chay sutio kasqa riki chay colegio chaypi estudiaqa promoción piña kaqkuna profesor rinta riki wawqillaykuna panillaykuna nisqa aprobanaykum chay cursuta aprobaway profesor machun aprobawanki yachakunkiña eso se llama extorsión extorsión amenazasqaku riki chay profesorkunata chaynapi chay allin notayoq kunan wata despedikunankupak riki yachasqanchikna kay semanallaña paqarin minchallaña wawqillaykuna paqarin mincha ya tukunña kay clases 2025 ninchik rikaw el periodo escolar ninchikta rikaw ya chaymantaqa kay hamuq lunesmantaqa profesorkunallaña chay nota llenaypi tarjetakuna llenaypi clausuraypi chay tukurunqakuña chayta rurayta apurawllaman allin qarikuna riki hasta trabaja profesorkuna watapaqña chay vacacionalpaq chay haykapi clase qallaynankupak chay ruwakuypiña kananku rikaw yanam kachki nati riki warmakuna notanku rikachkan puka hinaptin qhawakachakuchkanku bueno profesor aprobawanaykimiki nispa wawqillaykuna panillaykuna hinaptin chaqaya chay policíakuna intervenikun kay warmakunata chaypitaqa niwachkanchik kay denunciata riki presentasqaku suqta amawtakuna suqta kursumanta rikaw yaqa llapan profesortancha denunciasqakuqa mallay mama chaypis mandasqaku mensajes videos intimidatorios nirikaw profesor ninkuna contrampi profesor aprobanayki yana chayqa kayna wakna nispa niki chay soqtantin profesorkunata exigisqaku
Nota profesor jalaroasqanki imapa jalaroanki aprobanayki nispa rikao. Chaypi niki rimarin kay coronel Holger Obando, jefe de brigada contra el crimen Lima Sur. Kaykunas pasakon riki kay punchawkunapi entre el 12 y el 15 de diciembre. Claro que hay manara kay últimos exámenes kachkate rikao. Hasta lunes, claro, pues lunes. Seguramente viernes no tan cota jabarín corrica o arma con rojo cachcascanchao, ya, profesor con atarike amenaza y taña jaya y corjaco cay warma con. Chay tarika oña anacon arika kay policía con jabacachari conco. Chay warma con incluso riki ya mayor con año casjaco con angata jaricananco. Chunka hanchis niyo, chunka pusak niyo, incluso chunka suktayo, si chum más uña chalampi ay gusbaj. Pero cha hukning si ya musuchaña rikao, chunka iskon guatayo nya malya imam. Paipa chay teléfono, chay indagam hayar hukniña tas eso se chunka hanchis niyo. Chay hukning mayor chaña gas harikao, mayor warmaña wajilekona pallaykona. Paykunata chay operativo nisqanta ruraykulaspanku riki chay detenikulasqaku kunan punchaw. Y chay warmakuna ari nirunkusa. Amenazasqankichitas profesor nikichiktin ya kay pruebakuna qhawaykachinku. Primero nigakurakuchika ahí está pruebas, ahí está chats, ahí está llamadas, ahí está, aunque llamada riki mana mana uyarikuncho, pero kay servicio telefonía pe churarayas gamkachkan. Pero ichaja kachkan riki fecha haykapi hayas haykipas rikao. Pero chay chats nisqankuna, chay mensajekuna chaykuna eso se qariko awqillaykuna pallaykuna existichkan chay profesor kunapa celular nimpo teléfono periko awqillaykuna pani challaykuna. Chay warmakuna ninga manchakurqaniku que mana halachikuy munarqaniku chaymi ki chay taruarqaniku nispas chaypi riku warmakuna chayraq riki rimarinku. Más rimari wawqillaykuna pallaykuna chaynataq kay elecciones 2026 chaynanta rimarizunchik riki siempre wawqillaykuna pallaykuna. Kunanta rimachaykusunchik kay renovación popular chaymanta rikao. Imaynam acción popular pe manachu kikinko pura problema ta ruana cruzpanko suspendera chikunko kay elección pe manaña participan akuñacho. Inaya chay problema kachkan rikao. Igualitos pasaita munachkan kay Partido de Renovación Popular de Taita Aliaga. Ya iskanims kajkamaya, el otro es Acción Popular. Eliminado de elecciones 2026 con añatagame que Renovación Popular, puro populista gona. Entonces, que Rafael López Aliaga va a Renovación Popular Periquerichcan como candidato a la presidencia, aunque está lista en primer lugar con Apchorachcanco, pero partido ocupes chay narakina que cachcan, aunque cae Aliaga que dueño que Renovación Popular a su tinta ticraron rica nampa patrón nimpa jefe nimpa mi que carga chay castañeda pa partidón. Chay su tinta mi ticraron que Renovación Popular nispa chay miembro con que existen rico con pelegón. Chay seri que kay yachaskan China pasaron ya kay elecciones primarias niskan rico chay elecciones primarias pero que sapa Yachtamanta nombran a conco representantes, candidato rinanco, delegado con participanco, esos chavos con rinanco como candidatos a senadores, como diputados, Ricao. Pero iban pasaron con Kai Norte Pehuac Trujillo López Jocuera Jucha, miembro de Acción Popular, es que Renovación Popular, Maya y Mama. Es popular con Amik. Miembro de Renovación Popular de Denuncia Caramon, Queja Caramon. Ñoga participar gane, ñoga ganarollane, pero mai soti cascacho jurado nacional elecciones nispa.
chay si pay mañakuchkan imaynan pasakurqa kay Acción Popularpi chayna kachun suspendisqa nispa wawqillaykuna palaykuna. Porque kay elección interna igual que Acción Popular pinan pasakoron. Ha habido exclusión. Y chay dirigente kuna o chay denunciante kuna ni soy mana dirigente kuna sino denunciante kuna nichkan rikao igualito que Acción Popular chay natan Jurado Nacional de Elecciones Roray. ¿Qué tal? Igualito. Igualito que Acción Popular manera participan ñacho. Igualito cachon nispas kay Renovación Popular tapas nichkan. Aunque ña Jurado Nacional de Elecciones Pública y Caramun ña, en apunchado Pública y Caramun, era mucho lunes mandar a sus Pública y Caramun, elecciones internas, nishampi, alguien ruras con ataricao. Ya caga renovación, caga elecciones internas, ya hay carón, ya hay tal, todo saneado, zanjado. Nisparicao, ya incluso kunampaja, ya presentas ya cachcan, hasta candidatos presidenciales. Ya en Jurado Nacional de Elecciones ni Nicaragua, ya pay merenga como candidato tal, por tal partido, pay mi kay. Pai mi kay partido an pai mi kay partido pai ñataq mi kay partido an nispari que ña niramun ña ojllaygon palaykon hinaptin kay denuncia purichaykun qaraqchu imaynataya ninqa kay kunan kaymanta kay Jurado Nacional de Elecciones porque nichkan rikao que se aplique igual que Acción Popular nispa. Jurado Nacional Elecciones ni kurungachu ñami ki chay lista ta publicaron ni coña manañam chaymanta caso kanñacho nispa. Ota ningacho bueno kachkan rajmikenes porque kay según normativas o ojillegona palaygona hasta 24 horas manaraj pas chay elecciones kachkaptin ima pas pasaron man mi candidatota. Incluso juez pas ni coroma hubiera chacay erona kachkan delito yojme manan participan manchonis pa simplemente aunque botón can manan chay consideras caña chojle con pelecon si chumchay tardaron gako Rafael López alega maita chiqui kay denunciawanga rabiachkan ojle con pelecona maita chique sopa pachkan kay taita aliaga jarike jukulase runa chatajmik. A pesar de que es bien católico, súper católico, pero pa imaner gata Castillo manta muerte Cerrón, muerte Castillo nispamner con yanga con la terima con pero limeño con ata que con engañan allin chataya allin chat engañan que Renovación Popular piña ninchigña kachkan miemo kikinchiki bien católico tradicional las campas. Seguidor ninguna kachkan católicos tradicionales porque el partido es netamente católico. Pero como religioso, como cristiano, pastor conap sea chunka posagneo pastor conas pastor de denominacionales o evangelistas richkan o ojillegona palegona. Pai kona pues nicho con miembro tarika y a nivel que pastor kona que achka iglesia yo denominacionalmente ojalá chican corrica chon botana que chica Acción Popular hermano con rich kan chica es un partido pues de cristianos gobernadores pero ojalá con apale con pai con ya ninchik nya pai con ocupitas kachkan chay norma yarrow. Ella es LGTB, ella es gay, chay aborto, chay con apaj. Entonces aquí tengo un solo costal, ni son con palegona entre demonios y ángeles. Chandan ni son manaña masta brimananchipa. Costalito, demonios y ángeles. Chayna kachkan ojillegona palegona kay
Rafael López Aliagapa partidonpi. Y pechay cristiano con chayrejkuna. Chayta apoyanqa o apoyachkan nisunchik. Chay votajkuna apoyachkan. Porque si imapas pasarunqa kay Rafael López Aliagata chay Norma Yarro yaykuykunqa kay Boluartina. Enaspanqa kay cual católico, cual cristiano, aquí se hace lo que yo diga nispa. Yo tikraparamunqa católico taja evangélico chay kutirigamunqa wawqillaykunpallaykunqa. Así que hay que cuidarse por todos lados con antimo wawqillaykunpallaykunqa. Hay que cuidarse por todos lados. Inocente llumpay, inocente ña parona. Chayñataq riki tukupachananchikpaq kay tayta Arriola mamallay mama hayninpa nirqanchikña kaymantinalla kachkan más denuncias recurrimuchkan. Chay ascenso de oficiales nisqanpi mana suboficial bichu kaytaqa oficialkuna rikaw es otra carrera. Paykuna periki subirachin kurikaw comandante general chayka mariko awqillaykuna pallaykuna amiguchanta reqsisqanta jamia subi pay subinqa payqa manan payqa ya no ya orden de méritos diplomas ya no chay pichaqay kay Arriola wawqillaykuna pallaykuna subi karachin generalman secretario llanta secretario policial rikaw un oficial. Está subichaykachin carguchata amiguchan kasqanrayku diplomankuna kanchu meritonkuna kanchu medallankuna kanchu no sé no importa con tal que es del runan Castillopa tiempo yuyachkani Castillo tiempopi chayna cambio karorqa huk iskay cambio bajata quykurqa huk grupota hinaptin huk grupotañata kan subigachirqaku chaymanta kunankamapas hinalla kachkan proceso judicial wawqillaykuna pallaykuna al ministro interior de Castillo denunciachkanku chay rurasqanmanta incluso Castillontinta hampiaqmi chayta tantanaku chay turarqankichik nispa y kunanqamay rimarinkuchu kay taytan Jeriwan kay violinistawan rurachkanku a veces da vergüenza de que sea un coracoreño sea un ayacuchano wawqillaykuna pallaykuna entonces paywan kayta rurachkanku prensa imatataq ninchu quizás la República o aquí publica charimungo Castillo Palacio tiaptenga mataña nichkanmanko karjarikao ya ves corrupción kaynawan incluso chay bajas hakuna rikao denunciakuchkanmanko karja pero aquí no pasó nada. Kunan kayna saschakuy timpupi tarikunchik wawqillaykuna pallaykuna kay corrupto runakunan paqway harawya manaña manchakunkuñachu pinkakuyninkuwanñachu paqway harawyan rikurunku wawqillaykuna pallaykuna a nivel nacional y a nivel internacional también rimaytaq kachkan tukupachaykunanchik wawqillaykuna pallaykuna ripuchakunallaypaqña kay willakuyqa de que ñas guerra hallaykuna entre Estados Unidos de Venezuela. Haynin parike ña Trump ni karamurqaña ya. Kunanqa operativota allpapipis hallaykusunchikñam nispa. Pero ñam rimay kachkanña kunan miércoles ñas guerra hallaykunña wawqillaykuna pallaykuna entre Estados Unidos y Venezuela. Chaymantan kay sábado tariki más tarimachkasunchu wawqillaykuna pallaykuna kayqa quizá Venezuela que no pasa nada Venezuela allí chay Maduro chayna como es un dictador haruyachunku kaynachunku wagnachunku afectawasunchik liuchata wawqillaykuna pallaykuna chay guerra porque precio con wicharinga principalmente combustible incluso ña subieron ña combustible wawqillaykuna pallaykuna $6 ni uchandan subieron y más ta subinga nichkanku
tenga yachanchi kay petróleo subiptin imam subin llapa imam subin wawqillaykuna palaykuna yachanchim chaytaqa así que chay guerra de Venezuela y Estados Unidos aceptajkuna o Maduro harquchi munaqkuna hantapas afectasunkim lliwchatam afectasunchu wawqillaykuna palaykuna chaymanta chikirimarichkasun kaypina kay hamuq punchawtaña sábado domingo wawqillaykuna palaykuna ripukullani tukuykuña rimarininchi informativo regional uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi merimasun tukuyrikcha willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa Tarcisio Quispe willarimusunkichik chaynaqa hayakamuy willakamuway utaq asuykamuy rimarinata